Kei te rere tonu ngā whakahē e pāna ki te hia o te reo tātaki ki te tūkati i ngā tatau o tana tari Māori Moutere hoki. Ko te māharahara o whai ngata, tētahi o ngā mātanga i whakatū i te tari Māori i te ngahuru tau 80, kei te takahia te mana o te taonga tapu, kua 30 tau e whakaimi kōrero ana mo te ao Māori, hei aha hei mā takitaki mā te ao whānui. Te hōtaka paki pūmeka Māori tuatahi o te ao. Sahimi hina koia nana i tīmata. Ka sisiroa te Amira Sazi, te rao ngā whae o se motu. Mena kai te pai kia sahimi, kai te pai kia. Ko ia tētahi o ngā hōtaka e whā o te reo tātaki, ka tīmata te waihanga tia mai e ngā whare motuhake a te tau hō. Ka wehe atu a marae rau ko wakahuia i te reo tātaki, ko wai te mana pupuri i ngā taonga ao tātou mātua ao tātou tīpuna. Mōku, he uaua ki te kite i etahi ngā hōtaka i mahi koe, kia haere tika i te reo Māori, e horohoro haerana i roto i te ahua titiro whakamua a te reo tātaki. Koira te taumahatanga, koira pia te pāpauritanga. Nōna nahi tīmata ai ngā kai whakahaere o te reo tātaki te kōrero ki ngā umanga tuku pūtea. Tōna tikanga ka tīmata ngā kōrero ki ngā pakihihanga hōtaka motuhake a te rātū. We can't make a definitive statement on what the outcome is because it's not completely our decision. So it is definitely TVNZ's intention that we would outsource the production of those shows, but we need to work with other parties. Kei te tai tuara a te māngai pāho i te mahere hō. Ko te wanaki kei reiro, ko te kare re anaki. I ngai ke mōri o mai. O ngā mōri kei te tau mai ki a koutou, te me nui atu i a koutou. Te tūpata. E matapai ana ka kōkiri te kaupapa a te tau hou, whakakapi ana i ngā tūranga mahi 30 i te mutunga o tēnei tau. I mua, ko nā pūtea ke, ka ki mena, ka haere whakamua tātou ka hore rānei. Engari taumaki te rānei, ko te reo tātaki, kua ki mai, kare mata e te hea hea koutou. Me te whakahau i ngā mana e kore amuri e hokia. Orini Tipiri Leach, Te Karere.